May mananti allergic ito nga sabungan. May sagura lang I love pakikita mo sa dan sa tigumatang. Oy, ano tayo kapsat? Ay, Manong. Ada ba mo yung agnagan ti Joyce? Ito yung banda? Of course, amuna. Sika ba naman, ti ex mo kat kaarubam? Siyempre, amuna, head to toe. 5 years kaya nga naging isuda. Ay apo mat gamin tita do mga tao dita. Mis mga kaaruba da, juwaan da, gayaman da. Oh, Diyos ko Lord. Manmanunga tamat diag effort ka tapos umadayo ka basit. Kisamat jenay kaarubam. Anda nga day ta amo na pay ti favorite color JX na. Amo na pay ti kulay ti badbado. Asa? Ada pay ati temsong dan o kaya't mga damagan. Tapos umay kaagdamag ng amuna. Of course. O si kamat apay nga mga sumbatan jay damag da. Agur oray ta agdam damag kanyam. Sweetheart. Agdamdamag lang magpeman ni Miss Ganda. Pasensya ka na. Aba, nung makasumbat, kaslapay nga super excited. Baka kahit mo pa nga pan itulog, ijay na kaarubam nga ex mo. Anyamat, sweetheart. Kababain ni. Ganon. Siyak pa'y ti kababain. Nangag mo lang tinagan ta ex mo. Kahit mo ba nga saon? Awang babain ko nga babae. Bakang ka nga makuuray. Ingka, kasaom. Di ba isuti kayat mo? Kahit mo kasao tap no ada closure dahil break up yo. Let you plan. Sikamat miss, baka kayat mo aging chaperon. Apat naman yun, awang punta na nga bana doon. Yung bagak lang doon nga ex ko diya yun. Ito nga makawawat ti word nga pass. P-A-S-T. Pass. Kasla kami lang ang nagkabsat. Ay wow. Kasla nga kabsat. Hoy, style mo bulok. Basta kami ibagbaga ti lalaki ti ex da. Absat nga. Absat kit di taropam. Hoy, mamatiyak lang no ada makita nga agis isbunga karag. Pasensya mo na ta. Tinmaro man ng ti wat-watit na. Amo manong tit ko kanyam. Among ti babae, if you press the wrong button, kasla day nga kaririin nga burangan nga am-amangaw. Da kami gamin, mas grabe kami pa nga iti dragon nga agsarsarwa iti apoy. Nung amom, tapno maiwasan iti misencounter. Naguungat dayta, burangan nga dayta. Urayam pa'y nga kumalma. Ada split personality me. Talaga kakasta kami. Very unpredictable.